хамгийн гол нөгөөч караг зүгнэ. Тэр одоо дуугаа сайн мэдэрч. Ялангуяа чи. За нөгөөч. Эвшиж. Наад үсээ. ай 오늘 찔러진 그래도 가도 난다 서로 그만이가 지하에 떴어. 야 웅그레 겹치던데 노래. 사랑하듯 눈부시게 사랑해 노래 사랑하듯 여기 났다고 싶다. 지 우기 믿고 싶어. 우기 났다. 지 너를 가르쳐 너 너는 또 우기 믿고 가르쳐. 지 яа 났다 싶다. 믿고 사람 믿던. 야 그때 지금 좋은 같은 게 말가 된다. 야호. 아니 이게 허전히 샹다스 샬랐어. 어쩌면 딱스데. 어떻게 내 몸에 낫고 나다가 틱 나다가 틱 엄청 다시 돌아나 틱 엑시 베이비 하나 예 나다가 틱 이때 뭐 하다가 싸워 틱 엄청 다시 돌아나 야마 비슷한 우겐주 이때 안다 우겐지 제발 이빨 좀 뭔가 좀 있자 도시도 자 소리 시 좀더 우니 이때서 다 했어 진짜 어떻게 이미 잡고 있다 조금 같지 누구에 보러 없지 인기도 나였지 더 믿는 거. 야 지금 같도 도와줘 치다라. 돼지 돌고래 승나치네. 후에 당연히 믿도 못해서 어찌 돼지 도와도 해지. 돼지 도와도 된다. 야 저기 어디 혹시 저. 야 저 뭐지? 돼지 도와도 있어. 기회 있어. 저기 잘하지. Тэгээд гівээ зарлах гэсэн. За залаач дээ залж. Тэгээд яг энэ шоунд дэр гівээ зарлж байгаа те бид нар. Тэгээд гівээ нь яг вэ гэхээр гівээд оролцохын тулд би өөр шоу пэйж дээр лайк дарсан байх хэвээр, юмор пэйж дээр лайк дарсан байх хэвээр. Тэгээд энэхүү постн доор 5 найзгаа меншн хийсэн байх хэвээр. Тэгээд нэг нь тий энэхүү постыг шеэр хийсэн байх хэвээр. Тэгээд одоо энэ бичлэг 17-нд постлогдно гэхээр энэс хойш 7 хоногийн дараа 24-нд яг азтнаа рандомор шалгаруулна. Тэгээд нэг азтан маань 4 азтан тодруулна. Тэгээд 4 азтан маань нэг нь 5 такс хожно. Энэ бол аимшигтэй гэвэ те. VIP 5 такс шүү нэг хүн 4 хожно. Тэгээд 4 тусдаа 5 такс шүү шүү. Тэгээд бас Бээжингийн Диснейлендэд амрах эрхийн бичгийн азтныг бас шалгаруулах нь байна. Тэгээд та бүхэн маань энэхүү бичлэгээ сайхан шеэрлээд, лайклаад, 5 найзаа меншн хийгээд тэгээд ороод ирээрээ тэгээд азтныг 24-нд хамтдаа шалгаруулцгаая. Та бүхэн маань 4 нэг таксны giveaway азтан болоод зогсохгүй тэрнгээрээ гадаад явах тэр суглаанд оролцох эрхийг авна гэж ойлгоорой. За тий. За чи одоо боо. Баярлалаа. Дугаал үлдээ та. Өсгөх би харгич байдаг юм байна. Өсгөх